Tubahaye ikaze inshuti bavandimwe mukurikiye channel yacu Umubanji TV. Tunabonereho akanya ko kubasuhuza mwebwe mwese mukurikira ibiganiro byacu bya buri munsi. Uyu ni wa mwanya rero umenyere tubageza update y'amakuru avugwa mu bice bitandukanye muri Republika ya Demokarasi ya Kongo. Turaje rero ngo tubabwire uko zaramutse. Reka rero bakunzi bacu tubibutse gukanda subscribe kuri mwebwe mwese mutarabikora, mwa likinga mugakora share, mugasangiza ibiganiro byacu abandi nabo bagakora subscribe, mwa likinga mugakora comment. Reka rero tubibutse ko turi ku itariki 23 z'ukwezi kwa 11 mu mwaka wa 2024. Reka rero tubitse ko turi kuwa gatandatu, tunifuriza abadventiste b'umunsi wa karindwi kugira isabato nziza, n'abandi mwese kugira weekend nziza no kuzatangira icumweru mufite ibyiza bikomoka ku Uwiteka. Reka rero tubagezeho ingingo z'ingenzi turi burambure muri update yacu. Turahera muri Sake tubabwire uko amakuru yifashe. Turajya no mu mujyi wa Goma tubabwire amakuru akomeje kuhavugwa. Tuve mu mujyi wa Goma tujye mu bice bya territoire ya Nyiragongo tubabwire amakuru menshi ahavugwa. Turava muri territoire ya Nyiragongo tujye muri territoire ya Rucuru. Haravugwa imirwano ikomeye n'ama operation akomeje kugwa n'ingabo za M23. Naho muri Masisi turahagaruka ku makuru atandukanye ahavuga. Muri Masisi mu bice bya Ruzirantaka hakomeje kubera za sharing zikogwa n'ingabo za FARDC. Twababwiye ko M23 naho ikomeje ama operation. Naho tugarutse mu mujyi wa Goma nuko hateganyijwe inama izitabirwa na Minisitiri w'Intebe wa Republika ya Demokarasi ya Kongo Madame Judith Suminwa. Nanone andi makuru atugeraho kuva muri Masisi mu bice bya Muhororo na za Musheberi ndetse na Nkokwe hakomeje kubera ibikorwa by'ubugizi bwa nabi bikorwa n'ingabo za Wazalendo. Abaturage bakomeje gutabariza M23 kuza kubafasha. Naho twabwiye ko andi makuru avugwa hariya muri Nyiragongo, umwe mu Bazalendo bita Mumbele Benoit yagize icyo avuga kuri bariya abadepite barimo uwitwa Ndayishimiye. Turajya muri Sud Kivu tubabwire inkuru zitandukanye zivugwa mu ntara ya Sud Kivu, muri territoire ya Fizi, tujye muri territoire ya Uvira, ndetse turajya no muri territoire turajya muri Beni tubabwire amakuru atandukanye avugwa muri Beni. Nanone turajya hanze ya Republika ya Demokarasi ya Kongo muri Sudani y'Amajyepfo aharase kudeta. Update yacu turayisoreza makuru avugwa mu imikino. Reka rero update yacu tuyihere ku munsi w'ejo, tuyihere Sake. Intambara ku munsi w'ejo yari ikomeye mu bice byariya muri Sake. FARDC, Wazalendo, FDLR n'abarundi bagabye igitero gikomeye cyane hariya muri position ya M23 iri ku musozi wa Rutobogo werekeza Karuba na Mushaki. Habereye imirwano, mu by'ukuri iyo mirwano ntiyari yoroshe namba. Naho muri Goma ubwoba buri kuvuza ubuhuhari ya mujyi wa Goma no mu nkengero z'umujyi wa Goma aho bita za Kanyarucinya. Bazalendo basubiranyemo barasana mu mujyi ubukomeye. Uwita General Mbokane yasubiranyemo n'umu generale wita general n'aba generale ba Wazalendo wita General Kade basubiranyemo. Uyu wita General Mbokane
ni uyoboye Wazalendo muri axe ya Nyiragongo. FARDC iri mu mujyi wa Goma bagize ubwoba batewe nuko ingabo za Wazalendo zasubiranyemo. Naho ku ruhande abaturage bishimiye iyo mirwano, batekereza ko ari ingabo za M23 zaba zije kubatabara. Ibi rero bavugaga ko ari wakombozi baje kubatabara mu bibazo bafite iminsi umubazo bamazemo iminsi hariya batewe na Wazalendo bari hariya mu mujyi wa Goma. Ibi rero bishimaga ko bazi ko atari amasasu yo gusubiranamo. Tubibutse ko abaturage batuye hariya mu mujyi wa Goma babuze uko bagira ngo batabarwe na M23 ize ibafashe. Naho muri Nyiragongo mu bice bya Mutaho nuko muri aka gace Wazalendo bashakaga kuza mu mujyi wa Goma, FARDC nayo ikanga. Ibyo rero byatumye basubiranamo bararasana cyane, aho FARDC yabimiraga kuza muri bya bice yanga ko bagaruka umujyi wa Goma ngo bawutezamo akaduruvayo kenshi. Ibi rero FARDC nabo yabasabaga kuguma hariya mu kibaya muri bya bice bya Nyiragongo ntibagaruke mu mujyi wa Goma bitewe nuko bamaze igihe bahakorera akavuyo. Umuntu akibaza uburyo FARDC irasa Wazalendo kandi aribo imaze iminsi yifashisha ku murongo w'urugamba imbere bakunze gushiraho Wazalendo. Tujye muri territoire ya Rucuru. FDLR yishe abaturage bagera mu 8 mu gace ka Buhambi muri axe ya Bambo, niho ubu bwicanyi bwabereye. Aho ni ku wa kane ku itariki 21 z'uku kwezi kwa 11. Wazalendo na FDLR bagavye igitero mu gace ka Buhambi bicamo abaturage inzirakarengane bagera ku 8. Ibi kaba nanone byari biherutse kubera muri turiya duce tundi aho bishe abaturage kandi hariya muri turiya duce. Ahandi havugwa ibikorwa by'ubujura bikozwe na Wazalendo ni mu bice bya Mpati, aho Wazalendo bivuga ko bari baje kwiba inka, havugiye n'amasasu. Ayo ni amasasu y'ingabo za M23 zirukanaga Wazalendo bari baje mu bikorwa byo kwiba. Naho muri territoire ya Masisi haravugwa amakuru menshi atandukanye. Mu bice bya Ruzirantaka naho humvikanye sharingi yakozwe n'ingabo za FARDC. Tukiri hariya muri biriya bice byerekera muri Sud Kivu mu bice bya Numbi, nuko hamaze iminsi haje ingabo z'abarundi nyinshi cyane hariya mu bice bya Numbi, aho ngo bagerageza kureba uburyo bazagaba ibitero ku ngabo za M23 ziri muri Rubaya bakabasha kuyigarurira hariya. Naho M23 ikomeje gukora ama operation yo kurasa FDLR mu bice bya Kalenga hafi n'ishamba rya parike y'Ibirunga. Reka rero tujye mugaruke umujyi wa Goma, tugaruke ku nama iteganyijwe iri bwitabirwe na Ministre w'Intebe wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Madame Judith Suminwa. Kuri uyu munsi rero harabera inama hariya mu mujyi wa Goma. Iyi nama ngo ikaba ije kurebera hamwe ngo uburyo etat de siège yakorerwa ivugurura, habaho ivugurura no kureba uburyo ingabo za FARDC zagerageza gusubirana ibice byafashwe na M23. Iyi nama rero ikaza kwitabirwa n'abakuru b'ingabo n'abandi bategetsi batandukanye bagize Nord Kivu, hari abayobozi b'ingabo ndetse na polisi. Biteganyijwe ko bari muri iyi nama. Nanone hariya muri Masisi muri bice bya Muhororo na Musheberi na Nkokwe muri axe ya Lemeka, abaturage baratabariza ingabo za M23 ko bari kwicwa n'ingabo za FDLR n'abarundi ndetse na Wazalendo bakomeje kubica.
naho Nyiragongo umwe mu bazalendo witwa Mumbele Benoit yatangaje ko ivyo abadepite bari hariya bahagarariwe n'uwo bita Ndayishimiye, yatangaje ngo ko hari wazalendo bagera mu 60,000 bagomba kubona motivation ngo kugira ngo babashe kwitwara neza ku murongo w'urugamba. Yatangaje ko ibi ari amaco inda yabo, ari inyungu zabo ku giti cyabo. Ati birero ibi taho bihuriye n'ukuri na gato. Yanagarutse ko abagabo ari bo bagaragaye bashingura imirambo hariya bashiraho indabo bavuga ko ari imirambo yaguye ku rugamba, naho namanyanga yabo yo gushigikira icitswe etat de siège ariko ari ukugira ngo babone icyo basahura. Muri Sud Kivu twanyarukiye muri Sud Kivu muri territoire ya Fizi mu mujyi wa Baraka. Ku munsi w'ejo harashwe umusore w'imyaka 37 arashwe na wazalendo hariya mu mujyi wa Baraka. Iyi Baraka rero ikomeje kubamwo ubwicanyi butandukanye bukorwa na wazalendo bari hariya muri uriya mujyi. Naho muri Uvira naho ijoro ryo kuwa kane harashwe umumama ngo bikekwa ko bamujije igisa n'amarozi, ngo byakegwaga ko yaba afite amarozi bituma uyu mumama bahitana ubuzima bwiwe, baramurasa hariya muri Uvira. Naho muri Beni ku munsi w'ejo habereye imyigaragambyo ikomeye cyane, imyigaragambyo itari yoroshe, imyigaragambyo yo kwamagana icyitwa etat de siège. Imyigaragambyo rero yari yitabiriwe cyane n'abaturage batandukanye hariya muri Beni. Ikindi kandi abaturage bigaragambije bamagana gahunda yo kugerageza guhindura itegeko nshinga. Barigaragambije rwose n'imyigaragambyo itari yoroshe hariya muri territoire ya Beni. Reka rero tugiye muri Sudani y'Amajyepfo hanze ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ijoro ryo kuwa kane muri Sudani y'Amajyepfo hageragejwe kudeta irapfuba ntiyaba. Perezida wa Sudani y'Amajyepfo Salva Kiir n'umujenerale warukuriye ubutasi yari muri Sudani y'Amajyepfo, general witwa Oledi, bashatse kugerageza guhirika Perezida Salva Kiir, aho byakozwe n'agatsiko kari kayobowe n'umujenerali warukuriye ubutasi muri Sudani y'Amajyepfo bita General Oledi. Yagerageje kudeta, iyi kudeta yagerageje guhirika yaje kuyigwamo arashwe n'ingabo zirinda Perezida wa Sudani y'Amajyepfo Omar Salva Kiir. Reka rero update yacu yo kuri wa gatandatu tuyisoreze makuru avugwa mu y'imikino. Kuri uyu wa gatandatu masaha ari imbere ikipe ya Chelsea irabiri kumwe n'ikipe ya Leicester City. N'umukino uri bube masaha niwe mukino uri bube mburire iyindi. Arsenal irabiri kumwe n'ikipe ya Nottingham Forest. Aston Villa iraza kwakira ikipe ya Crystal Palace. Ikipe ya Bournemouth irabiri kumwe n'ikipe ya Brighton Albion. Ikipe ya Everton iraza gucakirana n'ikipe ya Brentford. Ikipe ya Fulham iraza guhura n'ikipe ya Wolves. Naho ikipe ya Man City iraza kwakira ikipe ya Tottenham Hotspur. Reka rero update yacu tuyisoreza ahangaha tubibutsa gukanda subscribe kuri mwebwe mwese, mwa likinga mugasharinga ibiganiro byacu mubisangiza abandi nabo bakabasha gukora subscribe, mwa likinga mugakora comment muduha inama zanyu. Mugire ibihe byiza, amakuru yacu nakagaruka.